tuna hian Kohima War Cemetery kan meka helai mun ni Second World War thi te an phum na mun ania Battle of Kohima tia hriat lar thin ani amun ni anuama khu Kohima khuwa ania a main town lai khu tlai ron lang luak khu Au Baptist Church ania ti hian than lung te tak te te an siama mi engemaza an phuma khu tlai motor din na thlanga kon platform dang a om le a ti hian mun zol rai nuam tak chhor do ania pangpar apartana ro tui ala tam lova ro tui tlak tam dewa chon heng lai zong zong hi pangpar in a vul chup mai zela khu tlai lo lang le avar khu rit an charai rit an da na thin hun ania pangpar VIP military VIP te civilians VIP te foreigners te arong kala kang khan ta khwan ngai hruina pangpar an da thin ani song sok Kohima khuwa vel ania chan mari te khi tama khen BOG te a oma mun hi nuam ve tak ani forai de tang te mun sang sang kho ve mun sang sang atangin tlo tu anei ol lova tuna hian zin karania tlo tu an lom lova chuna ni aron tlang sang te chuan tlo tu hi an om tham thei em ani song sok Kohima khopui main town ania ti hian thani ngil takin an da pheya than lung ania than lung ai thu ziak sang sang te oma an hming an hriat thei ho te kha chu an hming le an rank nen an medal don te nen an ziaka an hming an hriat lem lo ero kha chu ti hian a soldier of the 1959 to 1945 war known unto God tinan ziak me ni het lai hian hing hriat om lea hei hi a number a in zika a rank hi private W Thom the Essex Regiment 29 April 1944 age 23 kumsom ni pathuma upa ani helai hian kan mi zo pa lo thana lo om ve reng maya a number hi 664 ania a rank hi Nike a hming roboi alusai the Assam Regiment a thi ni hi ni som pariat mai sang khazako somli pali kumsom ni pakhat mi ani thanglama te khona la om thazela ti hian tin khi tama khian Indian Army thi ho te kha an hming zi ani boka kan en leng hei hi sang khazako som thum panga tanga sang khazako somli panga Second World War laya Indian Army thi te ming ania amuna tlem en nai dewila haya malama tanga landa nia khu tang pangkhu athang lampang ama kan omna khania cross lian puin phuna tian than om vekani hei hi hnung lampang ani vele thunga hnung lampang a hen ming engam bazat alo oma hei ming zi na tur olpo alo omani voi ni khuwa thawak lawa ro mi ta siap siap maya eng vak lo mai theini riat thei china hei hi thizi ga no pang ber ania Muslim ania number hi 13231 Nike Gulam Mohammed Second Punjab Regiment ni in ni sompali October sangkhan se kwa somli pali a kum somparuk ni mi in athi ani hetai mun ni Kohima mun laili tak main town bul mai omania tlo tu po anga thin hle maya
abik takin kum top December thla Nagaland festival ro pui ber Hornbill festival hun lai hian tlo tu anei olova tin ni tin mai hian hetai Nagaland mi le North East mi hrang hrang te tin foreigners te pon an tlo thina tlo fak om tak ania historical site ania tin middle of Kohima hi thang thu ngai nom tak nei ve ania eng tik lai mai po hian tlo tu nei thin ni hun nei ram changa jin khathong pa tlo ve chi tak ani